الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وزوجك على ما أمر الله به بإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان ومدينة حكيم بالأزهار. Aku nikah dan aku kahwinkan engkau, kahwinkan engkau dengan Syamila Amni binti Mahadir yang telah mewakili walinya akan aku pada menikahkan dia binti engkau dengan mas kahwinnya sebanyak RM2,000 tunai. Terima nikahnya Syamila Amni binti Mahadir dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai. Sah. Alhamdulillah, barakallahu lakuma wa barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana zayyina wa sayyidina Allahumma salli wa barik lana fil khair. Allahumma alif baina qulubina wa ba'da ikhtiyar baina al-ba'i wa al-dhil. Allahumma ijma' bainahum bil mahabbah wal mawaddah. Ya Allah, ya Allah, tolong Allah ini yang besar dan kasih sayang yang begitu Allah SWT dari Rahman dan Ibrahim dan Najab dari Islam dan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami dua-duanya dari golongan orang yang senantiasa berguna keturunan anak cucu yang saleh dan salah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Izin kepada ayah untuk nikahkan saya dengan apa? Dengan masternya. Boleh? Ya. Terima kasih. Buat kau dia tahu abad buah tu, abad buah ni. Nampak dia macam. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tertarik weh. Tertarik penginggok lah. Setul. Tertarik penginggok. Oh. Sakit belakang gerah. Hai, amai mana? Hari ni tak ada